19 April Salmario Tripura Idol Season 2 Wngnai Sairingni Tamba Jorawo Khumulwng Motor Stand Syndicate Nokhlawo Omonoti no Stage Rock Tangri Tongjaka Amonor Phainai Phaika DDADC ni Hapangni CM Borom Ganang Puno Chandra Jomatia Bono Karibo Gubuni Adong Rock Naiphailaka Thangnai bisiwobo Oma Haikeno Hohom Dodom Khlaijaka Takhlaibo Haino Season 2 ni 19 Salmario Grand Final Wngnai Amonotui no kaham hamia jotono naikolkha tamosaka khanai naidi chini kok tebini bisingtei Lekha hambai khana 19 tarik April 2025 second season ni Tripura Idol grand finale Wngnai Debono samung rok bahai cholai tongkha bijik khainai ni bagoi phaimani oro overall nai tongnai hingke chini Lemon Deborma te Apon Deborma chini subzonal ni chairman te YTF ni JS president Borom chini ADC ni ngui je tabok Tripura Idol solemani na overall samung rok nai kani khai tongmani hingke tini jehetu office rok bondo ba hothat khlai ang gumui tongmakha samung rok bahai bi cholai tong nai gerana tunai ge motamuti samung to paijak na Tripura Idol grand finale was the champion Wngnai winner Wngnai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika Tara Shankar Motors rok tei bo sponsor khainai ni bagoi bai ready tongo hapani chini asuk agini simi proper communication yani bangoi asuk salai malia hingke rang ge bon logeo 2 lakh tongnai amo agi no announce sungjak taklai je Tripura Idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatung laijak kisa masa fees rok nakha hani bangoi je serious borok rok phaikha Tripura Idol poila was chaimani sekang boi jotono tamosinai sajai angui comment khai social media rok sau je development work khaimeya othoso samung musuimung ke TDC song khairogoi Serai rok no omo khai tong nei fem lok tong nei kwbangma allegation rok khai nei butong yang oro jaga sani musugu ICA Department Information Cultural Affair ICA Department ni samung kha chini culture chini tradition chini resamung chini musuimung chini musamung chini tiprasani je agi ni simi siri city ni simi omo haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotono ang buchina bai dekhnai chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro ni drinking water facility roimeya lama snawi meya te nini tamo sne nok bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rok bu inge omo ICA je tu boni bangoi chi department sana ja state of nai de borone kabangma festival utsob ngu inge omo haike ni chini oro bu ICA department ni ke chini Tripura sani Rasanai musuinai musanai borongni culture tradition no जों बाहायके promote खायनाय बोनो सिसों मासाक थानाय हानि बाङैनो जों Tripura Idol season 1 to सेमाव थांखा ताकलाय season 2 जों ले दोंहा ताकलाय खायनाय बागै खायनाय खाया बक्र खायनाय रहि हलायबो प्राइस रनि बागैबो तो फानो पाइखा grand finale नि डेट उङै थांमानि सकांगो बिबेनो कारणे आपजराव जों खायनालिया गे खना जतनो फाइबेदि जतनो नायलायनाय grand finale wo 5 jon tabo participant sok phaika mane step by step level parngoi bo o jaga tabo 5 jona sok phaika thangnai bosoro जों nokha je Tripura Idol o brand bumung mamani pore borok kwangma India ni je tamo music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok space makha hasugo kamiwo je jesu rung tongdi talent ungui tongdi nono seba sini naimba koi se sini ya hachi
Gechini Tripura sarokni bisingo kobangma rachawani wo talent tongo omo jongbono search khaioi borno platform donani bagoino o Tripura idol chenjakmani tabo onek upokar wngbaikha je thangnai o participant khainai contest khainai boroni bisingo jong nukha Rupesh Deborma Rahel Koloi nini Priya Jomatia omo hairok kami o tongmani seba sini ba borno koise sinia tabok je 5 jon toparo phainai do borno agi koise sinia কিন্তু তাবক বরণ নেনি নাপুতি হন্দি